I rere ngā roimata i te hononga o ngā tāngata whenua o Rapa Nui ki ngā iwi o Waikato i ngā rangitata nei. I pōhiritia ētahi rangatahi no te pito te whenua arā no Rapa Nui e te whare wānanga o Waikato kia noho rātau ki te whare wānanga mo te whā wiki. I nāenei e kōrerotia ana te tokanga o tēnei hononga. Kia tahuria ke tātou. Ki ataha ki atoa, kia manawa nui. Ko ngā roimata hei tohu aroha mo ngā tupuna o Rapa Nui me Aotearoa. Pehe korua e here ena ki te korua tupuna. Pehe korua e ai ena te korua puai. Moha ere a te ara o te hauta atoa, no atu te haata, te huru o te korua nuu, here tahi a korua, hai mana, hai here, hai kuhane. Rapa Nui whenua taurikura, whenua hono hono ki Aotearoa. Mātou i rere mai nei ki Aotearoa mora waa i te pāhono ki te rauhuru ui o tō mātou kuhane e o tō mātou tangata. Tātou pahe nuu ma ohi ko here e raa. Mai te hau tupuna ana ki angarina arota te moana nui a kiwa. Ko wari mai a mātou mora waa i te pāhono koe mātou, koe hat mātou mana. Pehe mātou ana hakatuu ana hakahiohio i rā mana. Pehe mātou ana hoki ki Rapa Nui ana hakahiohio i te mana o tō mātou tamariki, o tō mātou rangatahi. Pehe mātou ana tuu rangatira maitaki mō tātou tangata. Ka rongo ka mārama pea ki te reo ma ohi o Rapa Nui. Hoi atu i te reo, ara noa ngā hononga me te hiahia kia whakawhiti atu he tira ki te rāmautere. Ko te hononga o taua motu ki Aotearoa nei, he mea whakahirahira rau atu. Nā te mea he maumaharatanga tēnei. Mō Aotearoa, mō mātou, ngā uri Māori, he anō he maumahara hoki mō ngā uri o Rapa Nui. No reira, ko tēnei haerenga o enei rangatahi, ko enei te mea tuatahi. O enei hononga, tērā pēr hei tērā atu tei hei ngā tau e heke mai nei, ka tai atu ngā rangatahi o Aotearoa nei, ki taua motu rongo nui nei. Nei te tiro o Rapa Nui i rere mai ki te whare wānanga o Waikato. Expected but unexpected thing is just the reconnection with our tuakana, I guess, from Rapa Nui. For us just to have those wānanga around the similarities in our reo, our culture, our practices, and just for both of us to have light bulb moments to go, hey, that's the same, and actually just find that connection again that is separated, I guess, from such a distance, but actually, yeah, we're so connected. Hanga o tōku hanga mo rere ki Aotearoa, te hanga mo hapi i te mana utupuna, i te ite o te reo tupuna. Te reo o tō mātou tupuna o te moana nui a kiwa, te ite o te himene, o te tarai, o te ite parauti aera tātoa o tō mātou tupuna ko Aotearoa, ko Rapa Nui, o te taimana o te moana nui a kiwa. Arā te wāhanga ki ngā mahi whakahono-hono me ngā mahi tāpui. Koe rātou mātou nei, mahi ki roto Waikato o Aotearoa nei, ko te tāpoitanga, koe nei e tiho ngā uri me ki o Tainui Waka Tourism, koe nei te rōpū e hāpai ana, e tautoko ana i tēnei rōpū, i te wā e noho ana ki roto Waikato nei. No reira ko te mea nui, me hono tahi tātou katoa, kia ako, kia hanga hoki tētahi ara hau mo te ao tāpoi, ki roto i Aotearoa, ki Rapa Nui hoki. Hei te tau tītokika ki te mena ka tai atu te Māori ki Rapa Nui, Potaka Maipi, te Karere.